era neyaza yebale Katonda amuwe mukisa kandi yongere bindi ebisingawo balire bulire bene bamale mami we bali kutuyamba nze kanfukamire hano nsala kafukamira mami ne yanziza mami we bali kutuyamba mami owanirira ono okuva mwami kwa idobona omukyalo ono wata musente do nebiseera mami we bali mami era saba mami we bali buyambi botuwa mami we bali namafuta gompa Katonda mami Katonda akuwe byoyenda byona yona atale etanga yena amukubira webale ese mwene ndidi moyo mami tukusabira birungi byabyo yoli Katonda akuwa obukumi akuwa obulamu akuwa obugega ayongera okugazikiza era abe mulamu mukira ino mutima omulungi mami tweyanziza n'omundu yasalwako n'ekintu kimbe moyo gwe musiramu kintu mukazi bana ino omutima omulungi eno YY media yaida baka gwandi na isan YY media moyo kunuma abantu agatusema bya mukola lienda kundita eno YY media yaida kulema omulungi ali kwa YY media kirungi kyokola okuba nga otugobera kitwizamu amaani just aba yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos ndia zidi olisigira oife busede ombikado tuwe neno bisiye mayuge ranga tuli makaga omukyala Angelina Makoha omukaire gotumaze bambi banga tuyamba gotwazimbira neno mbeno Makoha omukaire ono twaje okwide eno ndowoza nga myaka ebiri inuma ng'enumba yamugwaku wabulanga azira buyambi mukyala mukaire ate na mwandu eriyo mukyala ave munsi ya Amerika yatandika kawefubo okubona nga ayamba ku Angelina yamuzimbira enumba eno yoli kubona yamuwe emipaliso yamuwe emmere era omukyala mami abeire nga amulabiriranga kyesano kiriwo nti omukyalo ono weeks nga ibiri gyabavuireko yasobola okutambula okuva munsi ya Amerika gyakwera emirimu gye yedda mu DCM Mayuge okubona ku mukaire Angelina yayamba era nga twali gano omukaire yanina eno ni yakati ndikwenda kubonako ku Yazidi omukaire we yenamba tuwaye kuko ebisingawo era bambi Katonda yayamba nti omukaire yatuuka bulungi yedaga ne Mayuge eno bitundu ebyebo mwena kumpi no omwalo gwa ebonda landing site ya waya muko wabula nga bali kuwaya kyategezebwa nti kasola oba sola pano yetwa tutaire kuyalinga enafuiwe nga amatala tiga kuba kitangaze bulungi naddala bitundu ebyo mu bisere by'obwire nga tigamaza ku mukaire era omukaire yamusuubiza ati ndikujja kugwira sola pano empyaka nkugulire batule era mpayalinga numba eyo bulungi ekisano kiriwo nti obambi omukaire asuubiza era ampere senta yazidi gyogule kasola pano kakano ka watts 300 twagula ni battery era nga ndese ni technician oba electrician okuva mu bitundu ebyiganga eyabisoma aida wayalinga enumba eno bulungi ku mutindo tuguze ni ka converter akayamba kunti omuliro guba mungi kakendeza omuliro guba mutono ka balancinga kaluba kwocha bintu so bambi embere to weri omukaire Angelina Makoha tumwagainewo era bambi abeere musanufu isoka kuwaya kuno omukaire twagaya naye mukaire akwenda mukyala yatamu sente okuva mu Amerika yidako kubona ene Mayuge ewunya ino wena wewunya okuva mu Amerika nga wala ona atandidiyo mbulira tibatambula na bigere batambula noni yakola bulungi Katonda yamutuusa oba bulungi didi yatuuka bulungi nayogere ku naye yakoba ati yatuuka bulungi nzala timusuubira muntu okuva mu Amerika ida ati kanjire mbone kwa Angelina Makoha aye muna mwejaye muna bigambo by'abaana bingi byetaide ngaki nga
tepula yatumano mundu kakobali kyogobera Angelina yebale ino kufuna mundu amulisa yaloba kumbako sikali yaloba kumbako koti munyu yaloba kumbako koti sabuni yabala bindu bingi ngakoba kyomukobere ate yakoba namala nalira kubanga bindu bye yakoba nabibona lwaki aloba kundetera ku sikali aloba kundetera ku sabuni aloba neyogera ati wafuna omuntu akulisa tomuga ku sukali namufuna aye Katonda amukuune tiyakyogera mutima mulungi aye ate twaja twamuga sente mwamwa sente twajayo yana twamuga sente twajayo yana twamuga sente omukere yamuga sente kale lwaki asaba ebyo anyway ale biti ebintu bwe biba byawo kale webale kwayana mukaire era yebale so yatukuletera emmere biki bikali bwobaga gibimalawo kikali kye kikaliwo oba kye kyawaako emmere ekaliwo aye ekyo kyonga kyenabonako omububi natandika kabiri okulira kabiri puresa yayenda kungemasa kitoko namala natuma omwana amakerenda ekyokwogerera mbekani mundu wako uyogerera nga tombangako naye omala wakola woki ni aliyo esendire tituuka eyo naye wotakola kebakuwaire akasukali kebakuwaire otakola kaye otola ogabire ekyalo nakagabire bantu bazimba emitima ali abe n'omwoyo okwo kyomukobe tokosa kyomukobe oli webale kukuma kufuna mundu akulisa akede kikaya butiibwa okuba obulungi kaye kimuluma sindidi nakoba nti ese esira nayo bubye aye butali ese mwene ndikwerongosa nga mpola tubona abantu ndikwerongosa nga mpola atakoba alise namusula nakola ati ali mutoka yapeta bindu bingi bantu basomba kumu ezididi wo mutoka yakoma tunabonako mutoka mbega n'ozine mutoka yakati mutoka yakuletera ebintu bingi wamwimako namwimako mukyere sabuni munyu seno wetabe ekyalo obwo obusukali bwona omuntu bwamulumirwa omutima gwamwewanika nga alina n'okubusukali wazira akuwofunya akuwa mwena asobola okukola najja namuga sente lwaki akuni najja namuga sente lwawasoka namala natoola ku sikali n'omukyere wamutwalirako omwana yatwala yakoba neyanziza aye yaloba kuyogerako aye leero bintu bitonese nyimbe kanjeko embeera teyali nungi nti embeera teyali nungi aye nakubabikana sabuni yakibuleseno amulungi ayi kwa Wai Media tukajja maiso emboozi yanje ina makoha tuli wano omukyala amuyambako okuva mu nsi ya Amerika yamuweire sola enene kuku watts nga 30 ena asobola okolesa ku amatala wairima 4 bulbs so installation is ongoing bali ku wiringa technician wangu okuva iganga ndiye naye ali kujja mu maiso nga wiringa Angelina sola eyo batituletere nakuyamba kuko mama sola yatuwaire enanyambira erala banenzikiza bere kusumbuwa ino netendukira ndolo ndi munyumba kabiri bwayo bakuya mabale ngeze nekonera waba wenzikiza ali abaida bakuba kunumba mabale aliwo sa mundu mulala ati nakuba po kuba tuikalawo zatuti ayo tumala twekula kandu wako ayo uno alina amatara kakosasa pakere okuluya ndiko munyumba ayo mbegano wabona yecheno ngaifa kukula kandu wako ngakulindirira katambula ngakina aba kuliye kuno ngali kina akina sa yafweno yajeyo mulogo na balogo bakali mu byaleno ndida ni kamera nabageme bifaanani obwire ndida nze ndida nagwa kava ndikobera kiyamani nti ndi ku kyalo ko
ndina kamera ndi kuja kugema ku balugo ba ku kyalo kono aye becha babolola ndina amakamera ago n'engeri yengategamu waida na ajja kugema ebifaananyi twawona kuncho twalaga ensi twakugwamu waswala aye becha bakangulula embusi awo embwa kino kyaba embwa ina yeda yakina mumulengeza mwidirisa ngalikina kulengeza twasirika wakubama bale ku mabaati begano uno yafuluma jatiga kamera dange yafuluma tujamu ensi emubone mulaga ensi abatajja kwirayo sena namulaka namulaka omwidi eda kunkobera kwa kama aye namala nakinga bisepiki natawo ngamala njeyi kagobala kanje mbona ku enimiro yange nakatamu mboli nabanira sepiki ndala esirawo ndayatwaire eso nesirikira tisaba tikobanga mulogo kyaiba n'okwiba ebintu oyo nomukarisa mbuwaira begano yatega amakamera gaida mugema ndikulaga ekifaananyi nti naida kuno obwiro tinoona omuntu ono ng'ali ku kina nze nja mugema kamera ago obwenta mu miti bwenta ku mayumba kuno ndakutatuida nkikola nsobola ogaleka kuwa wiki namba olwidanga gwe mugemya yapona kuncho ngampereza mikutu nti wuyo asumbuwa abantu begano nasirika nakukiti twakuna kabiri naja munimiro naba nakana sepiki balezi bateranga nga bajiziza nge bafuukire kizibu okay olikuwa wa media ndia zidi usiga haidi tuteranga okwera birandogere bigambo bingi webaza mami atuwera sole eno webaza mami era neyaza yebale katonda amuwe mukisa kandi yongere bindi ebisinga awo balire bulire bene bamale mami we bali kutuyamba nze kanfukamire ano musala kafukamira mami ne yanziza mami we bali kutuyamba mami owanirira ono akuva mu America ido obono omukyalo ono wata musente do nebiseera mami we bali mami era saba mami we bali buyambi botuwa mami we bali n'amafuta gompa katonda mami katonda akuwa byoyenda byona yona atale etanga yena amukubira webale ese mwene ndidi moyo mami tukusabira birungi byabyo yoli katonda akuwa obukumi akuwa obulamu akuwa obugega ayongera okugaziikiza era abe mulamu mukira ino omutima omulungi mami tweyanziza n'omundu yasalwako n'ekintu kimbe mwoyo gwe musiramu kintu mukazi bana alina omutima omulungi katonda wange katonda wange katonda mwene naidi esedidi katonda tukusabira mami omuwe kyayinda kyona mu bulamu bwayo omutuwanga akize kuba twena atugasa tufunamu okuba kwe eyo yali ebirimo gye giwa omukisa bana buli kintu kyona ndikusabanga katonda bizibu omuntu ayamba abantu sinamanyangako ndi ba mu nyumba sinamanyangako ndi ebwika kintu baseka sawa ino lero beja balingirira bagoba bati mukazi we bengoye bayakola ngokyusa ngeze nesirikira babona ngafwaira mukyoso okwo kuli kuluya soko okwo kaba bali kandu akatoire okwo kwamba wagula sweta mami yambuza ati anjena yagula njibwe ine eyo mami yambuza ati anjena yagula sweta nakanti ati mubuza mami anjena yagula sweta sende twamuwa sweta yira alemva kujibona kale mami tuyanziza wewe bali enumba yino bali kumalikiriza technician gatandisa okwaka baga kabulamu bali kunkobera balubudi atandisa era okwaka tukujagagema ku bifaani awo nga balubudi likwaka technician wange wona amaze tuli kugola bambi so nekyo bane yazisa webale mama katonda akuwa mukisa mbere kajwanja nabusye manduka kebikado neja nakoseria aye sawa ino mwene neoidi katonda naidi ezedidi kale amina.